Kechki qadrli qo'noqlar, Muhammedova Erkin. Marhamat, Muhammedova Erkin eshigiz. Asli zaten. Moldobekov Anarbek ağız. Konsantrasyon Moldobekov Anarbek ağızlar. Topkokeva büyük sayıda. Seyitleri Zamir. Turdaniyeva Şaybü. Moldobekov Anarbek, Topkokeva büyük sayıda. Seyitleri Zamir. Turdaniyeva Şaybü. Cezdeler bile bazen başa geleler. Vallahi şeyler, kimsin? Assalamualaikum arkadaşlar. Arkadaşlar bağlar ve arkadaşlar. Varızlarda eğri tutup Yuliye bayram işlerini tutup koyup satırınızlar. Gene ağaylar daima ne soğuk olmuşlar, aman olmuşlar. Şehrimizde alt kısımda çoğunluk sistemine bir götürüyorlar. Yani şurada öyle şehrin üç doğruları öz batma çoğu razı. Şu kokomenin pazarlığa 500 sonra premium yemetmem. Harekete balçaktırala. Daima yaşlık üstünde, yiğilik üstünde, toy toprağında nevelerinden, çöğerlerinin yaşlıklarında, iyiliklerinde aman esen görmüş çöğerleri. Daima aman bollar, var bollar. Tırmışlar, yamanlık körbeyle aman esen bollar. Ey rahmat. Kança bal degen ballarımızda var. O yerlere kança iyilik nasıl oturasılar. Sizin ballarınız şu uyuşturucularga rahmat. Jalpı den soğuk bağırlarga. Şu iyilikler dilegesi geldi. Hareketler apçalar vatanı. Geçimizler menen matlu, kımbatlı benim klastaşlarım. Barımızda şu vaklı okuyuculuk günlerimizde önümüzde gerek. Buna emeğe bir zaman değil, canlı götürmeyi, biz şu day koyup, tuzlasıp koyup başımız girik atar. Bu da buna şükürmüşümüz gerek, bu da vergen nasibi. Barımızda vaklı apa bulunuzlar, vaklı uçukla bağ bulunuzlar, vaklı uçukla dağ bulunuzlar, vaklı taynet ayta bulunuzlar. Kuday oşunu kut kılsın. En oşu kıynalı kıstan öftürgön nevrilerimizlerinin, çöğrülerimizlerinin, töründen körp olup, çoğunda son sözler aytıp gitti. 60 yıllıkta, 55 yıllıkta çok oturaldık. Kuday oşunu nasip kılsın varımızda. Varımız ama neşelerimizde sonuçluk kadar. Vardığımızda hataların neyse olup, işimizde bir iyilik olsun, büyük bölümde vakit dualayıp olsun ilgili. Anan erteleklerine ait vatan çok bol olsun, uyuşturucu toplu 5 milyon bal veririz. Anan biz ne kadar olsun, neyse olup, işimizde bir iyilik olsun. Biz de şu dengeye yetkizip, bilim vergen ağaylarımız aman olumuzdan, ömrümüzden menen baktık olumuzdan. Ey berekete balçaktırala. Assalamu benim sürekli ummadım nasılsın? Şu bugünkü şu toylardan olsun. En birinci benim şu aylarda taşındılar. 1975 yılı en birinci yolu şu biz birliği ateşletimiz.
Alam traktöründe provazdan çıktık. Barların İzmir'de var. Çıkarlarını bakın. Bu da bir kez diyesi oldu da şunda. Ama o traktörden bergen sizin öbür sağay kendi öğrenlerle bergen sarganın rahmatını aytalım. Tam deneyim. Barmanda çıktıysa uzun ömür olsun. Adamın ilgili baktırıcılar için okuculuk boş gerek benim oyunca ceket oyunca. Atkeni Atene canamele şu ballarını okusa kendine aytadı. Cumhurbaşkanı bayat misal için o okumuşlar. Ham düşüktüm var şu mektepte dükkandayım başka atlarında. Ham ne deyim bile. Çıkıp barmağına tez olup ne böyle çöğürü kaldılar. Hem bu bize çok başında böyle ne diyeyim şimdi sizleri sağlam, hurmattayım. Barmağına жақсы olur. Barmağına aman oldu ha. Ay barakende. Ben özüm klassın, ikinci bir klasta, 10. klasta ikinci dedim. O anda 10. klasta sana instruktör buluşum var. Anan ошол klassımdan keçirin turayım, bazarda. Bayağı subota günü tekşerip gidelim tazalığın. Anan birinci günü geliyoruz. Anan hazırki zamanımız internette çıkıp etmeyin de. Anan çaşlarım kırıkkan günlerim oldu. Tırmaklarım uçkayanlar günlerim oldu. Son günler eken de anan ensesek de gelmeyin. Şunun için bizge keçirin Barakende. Turalığınız keçirin sorarım. Olmazsa kekte kalmakta. Barakende. Dileğinizde kabul olsun. Süret çıkaydı hep süretle tart gelmesin. Barakende. Var bolmazlar. Kamal aka. Klassdaşlar hazır bizim gruppaga atetigi adakla Renipol 1975'ten gruppamız var mı klassdaşlar? Atlas. Adep жазып атат kızlarımız. Ola Siemens'te tanıganlar var mı? Var. Volейболистка. Al kızımız Cangul'da. Kenan aldı. Бирок Adep илап салам айтып атат группага. Барларына чоң салам. Лучше Renipol'da у меня не было да. Рахмат. Barakende. Oyla жердеринде doğru oturup balça koyalım. Бүгүн биздин баардык чогулуп мынакей классташтарыбыз менен ушунча чоң кубанычта болуп атабыз. Баардыгыбыз бактылуу болуп атабыз. Мен үчүн бул эң чоң бакыт. Алла Таалага биринчиден ыраазыбыз ушу жашта баардыгыбыз ушинтип келип жаркырап чогулуп атканыбызга. Экинчиден айтып кетерибиз ушул уюштурган уюштуруучуларга, биз өзүбүздүн активист балдарыбызга, кыздарга чоң ыраазычылык. Баардыгыбызга каалап кетерим ден соолукта бололу. Алла Таалам чоң рызкысын берсин. Балдарыбыз чоңоюп аткан неберелерибиз имандуу болсун. Баардыгыбыз бул өмүрүбүздөгү эсте тутарлык, эсте кала турган чоң жакшы мероприятие болуп атат. Чоң рахмат, ыраазычылык. Сонун белектерибиз сизге, бөлмө гүлдөрүбүз жана ошондой эле сиздердин күйөө бала кызыңыздын атынан бардык ар бир столго ушундай шампанский истөө бар, аларды да кабыл алып коюңуздар. Ар бир столго белектер. Жумагүл эже, сиздерге болгон жакшы каалоо тилегимди арнап койсом. Жалгызым Жарокерим жаным апам, жашоодо баасы жеткиз барым апам. Далайлар жүрөгүмдү оорутса да, дартыма дуба коңур дарым апам. Жаркырап нурун чачып турган апам, чачылсам кубат берип курган апам. Турмушта канча ирет куласам да, тургузуп жардам колун сунган апам. Бейишим болгон апакем, алтындай болгон апчем, байрамыңыздар кут болсун деген жакшы каалоо тилектери менен сиздердин 50 жылдык жолугушуу кечеңиздер менен куттукташат, жакшы көрөрүн айтат. Күйөө балаңыз Бактан, кызыңыз Нестан эженин атынан ушул белектерди кабыл алып коюңуздар. Рабочий кубат атыралы. Салим эже, сизге дагы уруксатпы?
Olacak vakıfları mı? Söyleyecek. Ayızda da güldürdük önünden. Salmece, salamatsızlığı sizin daha 50 yıldır joluşu geçeğinizdir menен kutlukta razıçılık belekleri salып keldik, kabul alıp koyuңuz. Beyişim özüңүзсүз бар багымсыз, өмүрдүн балын татып шамданыңыз. Жаратканым чын денсаулык ыруу болсун, жан апа куттуу болсун майрамыңыз. Эң мыкты сөз өмүрдө апа деген, сыймыктанып жүрөбүз апам менен. Бактыбызга аман болуп ар качан, денсаулыкта болуңуз дайым эсен. Кадырыңыз артылып, бактылуу өмүр сүрүп, бактыбызга бар болуңуз апакем деген жакшы каалоо тилектер менен Салим эже сиздин 50 жылдык жолугушуу кечеңиз менен куттукташат, ыраазычылыгын билдирет. Күйөө балаңыз Эрлан, кызыңыз Бакбүй жанатынан ушул белектерди кабыл алып коюңуз. Баракелде. Дагы куттуктообузду кабыл алып коюңуздар. Уруксат болсо, Канат аке, Гүлан эже сиздерге да мүмкүнбү? Kanat ake, kelingizler. Жакындарыңыздын жакшылыктарын көрүп жүрөрүздөр. Билектерибизди кабыл алып коюңуз, Канат аке, бул сизге. Olçak kırıldı batara. Жана ошондой эле сиздин сүйүктүү жубайыңызга да ушундай билектерибиз дагы бар. Kanlı dilekleri olalım. Канат аке, урматтуу аке жеңе, эч убакта жашоодо чөкпөй, бакталайга балкып, кадыр баркка ээ болуп, тилеген ой максатыңыздарга жетип, ыкка жанашып, такып өткөрүң. Биздин бактыбызга аман болуңуздар. 50 жылдык кечеңиз кут болсун, жакшылыктар жок. Берекет Аллахым үйүңүздөргө куттуу болсун деген жакшы каалоо тилектери менен сиздерди куттуктайт келиниңиз Айнар Гүлеже жана Назгүл атынан ушул белектерди кабыл алып коюңуздар. Ay barakende. Var mı? Aytıyoruz. Уруксат болсо, Тургулхан апа сизге дагы мүмкүнбү? Doğru. Сонун бөлмөгүлүбүздү жана Бейишим апакем деген билегибизди да кабыл алып коюңуз. Апа, жүрөктөгү жан сырымды ачайын. Кетпейтер кызым. Апа, жүрөктөгү жан сырымды ачайын. Мен кызымдын эң ажарлуу апамдын. Эки дүйнө бактым үчүн жаралган апакемди Бейишимди батадым. Көп түйшүктү артынып бактыңыз сиз. Дуба кылып жолубузду ачтыңыз сиз. Дүйнөдөгү эч бир байлыкты мен апам менен сиз бактымсыз деген жакшы каалоо тилектери менен сизди бүгүнкү жолугушуу кечеңиз менен куттуктайт. Сагынганын айтат, балдар келиндериңиз жана күйөө бала кыздарыңыздын атынан ушул аманаттарды кабыл алып коюңуз. Barakende kutluktap turarlar. Keyingi kutlukta olalım. Уруксат болсо, Кенжебек аке, Айсул эже. Keyingi olsun. Aysul Ece'ste. Hareketlerimizden. Саламатсызбы, Айсул эже, 50 жылдык жолугушуу кечеңиз менен куттуктайбыз. Ыраазычылык белектерибизди кабыл алып коюңуз. Ушундай бөлмөгүлүбүздү атабызга саатыбыз бар эле. Keyingi gelin. Sizge de bilek var eken. Сизге болгон жакшы каалоо тилектеримди арнап берип койсом, бул жашоонун көркүн ачкан, күн нурундай шооло чачкан, тайенем ай байлыгым, куттуу болсун бүгүнкү күнүңүз. Эң кымбатым, эң ыйыгым, жан тумарым тайенем, алтыным тайенем, биз сизди жакшы көрөбүз, биздин төрөбүздүн көркү, көзүбүздүн кубанычы болуп жүрө бериңиз.
желектерден кабыл алып коюңуздар. Баракелде, колчоолор. Дагы барбы куттуктоолор? Эсте жетсере. Уруксат болсо, куттуктообуз Жандыш акен менен жубайын чакырып койсок. Жана ошондой эле өздүк байрак болсун. Ар дайым эле ушул жакындарыңыздын жакшылыгын көрүп жүрөбүз. Эми сиздерге болгон белектерибизди кабыл алып коюңуздар. Колчоп туралы, Жандыш акаңызды баттыктап. Байыбызга да ушундай көргөнүбүз дагы бар. Бул жакта сиздерге атайын курортко экөөңүздөргө жолдомобуз дагы бар. Муну да кабыл алып коюңуздар. Баракелде, эс алууга жолдомо. Кош байрамыңыз куттуу болсун. Ооматыңыз ийгилигиңиз менен болсун, максатыңыз орундалып келген болсун. Өмүрдө тосуп алып кене жашты, үйүңүздөргө жалаң гана жакшылыктар болсун деген жакшы каалоо тилектери менен сиздин бүгүнкү кош байрам менен куттукташат. Ыраазычылыгын билдирет, балдар кыздарыңыздын атынан ушул аманаттарды кабыл алып коюңуздар. Баракелде. Кудай буйруп, бүгүн туз насип буйруп, мына 50 жыл мурун баарыбыз бактылуу окуучулук күндөрдү өткөздүк элек. Эми бүгүн мына 50 жылдан кийин насип буйруп классташтар жолугуп атабыз. Буга дагы шүгүр кылыш керек. Көбүбүз эле чоң атабыз, чоң апабыз, тайнебиз, тайтабыз. Кудай ошону кут кылсын. Биз абдан кубанычтабыз. Мындай волноваться этип атабыз. Себеби деген бири-бирибиздин жүзүбүздү көрүп, амандыкты сурашып, кандай сонун нерсе амандыкты сурашкан. Эң негизгиси классташтар аман бололу, бар бололу, бардыгыңар бактылуу болгула. Зур эжектерибизди болчообетте суралат. Баша келели. Женелер менен, жезделер менен кошо келебиз, келиңиздер. Bayramımızdan kutlu olsun. Kimimiz başlayız hemşehriler? Aslanlardan başlayız ha? Gelmesin. En artında sileyimiz deydi. Gelmesin. Kımbatlı bugünkü geçen atışmışları, klastaşlar, bugünkü marekemiz kutlu olsun. Daim bilsin şükürçülük. Şunun çacıktan beri başımız boşluk, biz dastıklarını damsız oturağız, bulatı değil. Anan şu geçen uyuşturucularga koku bazar kol, asıl gelin bala, karnlarga çoğun rahmat, bir soğukta olulu anancılık olsun. Baytan birge aytıktan bağırdır, kalı plekte kalı olsun. Ece ağaylardan en soğuklu beken bol, büyüklüğünde daima jakşılık bol. Oğul kızların olmasıylarını görüp, dönüktü karılık nasip kılsın. Aman bolulu, bar bolulu, çok sevgili bolu. Kuday bergen yaşlı yaşanızlar, var boluşlar, aman boluşlar.
кыздар, биздин ага эжелер, анан кийин отурган биздин классташтарым, аяштарым, баарыңарга ден соолук, өзүңөрдүн жашы калайын, келечек эркек болуп, анан артына кайтасыңар, эң жылдыкта 60 жашын беребиз деп Кудай буюрса ошого аман эсен төрт көзүбүз түгөл, Кудай буюрса ушундай жашта кайдасып жолдо турушайлык. Ортобузда дайыма сый болсун, бөлүп кетпесин, бөлүп кетпесин Аллахтан. Анан ушуну уюштурган биздин балдарга рахмат. Аябай ушу балдарга сыйынганабыз, биздин классташ балдар ушунчалык деловой, ушунчалык мыкты балдар биздин балдарчы. Ошон үчүн ушундай касып турабыз баарыбыз. Анын келинчектерге да рахмат. Ушундай бизге касып чайын берип, тамагын дайындап берген үчүн келгенге да рахмат. Бар болуп, аман болуп, дайым ушундай маңдайыштар күн кетпей, жадырап, жайнап болушу турат. Ай, баракалла. Бардыгыңарды ушу бүгүнгү эми чыкты. Ушундай чоң аракет менен жарым жылдык мектепти бүткөн бардыгыңыздарды куттуктайм. Бүгүн деген өзүбүздүн жашоо изибизде эң бир кала турган, эсте кала турган өмүрү, неберелерибизге, чөбөрөлөрүбүзгө Кудайыбыз айтып жүрө турган күн бүгүн. Кудай буйругуна бүгүн насип кылды баардыгыбызга бирибизди бирибиз көрүп, сагынышып, ушундай чыр жазып, ушундай чоң эң чоң мероприятияны уюштурган действительно биздин мыкты классташ балдарыбызга чоң ыраазычылык. Агайларыбыздын өмүрлөрү ушун болсун, келечектери кем болсун, ушундай жакшылыктын үстүндө дайыма жүрүшчү. Биз айтып кетебиз ушул жашоодо бактылуу болууду ар бир күнүбүздү ушундай бактылуу деп бактылуу бизди алып жүрсө, ар бир күнүбүз менен сыйлыктанып жүрсө, ар бир учурашкан адамдарыбызды сыйлай билсек, ойлойм жашоо биз үчүн дайыма жеңил, дайыма жакшылыктар менен деп каалап кетерим. Дайыма ушундай бардын үстүндө, ушундай жакшылыктардын үстүндө, бирибизди бирибиз жакшы сөздөрдүн үстүндө, жакшы ушундай дастаркандардын үстүндө жолугушуп жүрөлү. Мынакей сагынышкан, действительно классташтарыбызды сагынышкан немелер жанагы бул классташтар менен мондай отуруп жолугуп отурган бөлүктөрдө башка жактарда болуп кеткен. Өзүбүздү биз азыр 10-чу классты бүткөн баягы секретарьдай суйкуган жана жап-жаш балдардай өзүбүздү ошондой элестетип анан кийин мындай тамашалашып, буга эч нерсе жетпейт да, буга эч ким жетпейт, эч качан эч ким менен да мынтип сагыныша албайсың, кучакташа албайсың дегендер. Калып кетер баарыбызга ийгилик, жакшылык өмүр берсин. Алла Таала эң биринчиден Алла Таалага чоң ыраазычылык. Баракалла болчу, кубаттап туралы. Мен айтайын, аябай жакшы сөздөр айтып атат. Биринчиден ушу бүгүнкү 50 жылдык майрамыбыз куттук болсун. Мынакей мектепти бүткөндөн күндөн бери 50 жыл болду. Кудайдын муусуна, Кудай Таалага шүгүр. Баардыгын ден соолукта чакырган жерде жайып жатабыз. Анан классташтар ушу биздин алган жубайларыбызга дагы, классташ балдарыбызга тийген келинчектерге дагы рахмат. Ошентип биздин 50 жылдыкка чогуу чара биз менен көмөктөш болуп, могу жерде биз менен насиптеш болуп атасыңар. Баарыбызга биринчиден ден соолук болсо ушинтип чай ичет экенбиз. Ушул ынтымагыбыз арта берсин. Момундай отурушубуз, момундай жолугушубуз көбүрөөк болсун. Ынтымагыбыз артылсын. Анан биздин немебиз уюштургучубуз ушу Базаркүл менен Көкө, Базаркүлдүн келинчеги. Силерге аябай чоң рахмат. Момундай баарыбыздын башыбызды бириктирип, бүгүн насиптеш кылып атасыңар. Ден соолугуңар чык болсун, балдарыңардын жакшылыгын көргүлө. Агайларыбызга да рахмат. Момунтип А деген тамганы келип үйрөттү эле. Момунтип баарыбыз 50 эмес 60-70-ке чыгып отурганда момунтип биз менен насиптеш болуп атат. Агайларга да ден соолук, бактылуу каалык каалайт. Аман болуңуздар. Баарыңыздар аман болуңуздар.
болуңуздар, балдарыңыздардын жакшылыгын көрүңүздөр. Мындай отурушубуз көбүрөөк болсо, көрүсө 55 жылдардагы 4 көздү көрүп насиптешип болот. Рахмат. Келіңіздер, ұлаттыңыз. Мұндан баяғы 1965 жылы ұшы бірінші классқа келсеңіздер керек, бірінші классқа келгенде mesela o'sha dasturni o'qitganda ақ бантик байланып, жігіттер болса ақ көйлектерін киіп, бірінші аттап мектепті жақсы күнден баштап, бір 10 жыл Жақшынақайдың аға ежелердің Жақшынақай сабақтарымен ұшы аяқтадыңыздар. Анам не дейін, классташтар, арнай маман болыңыздар, бар болыңыздар, еш орта арамыздардан келмеуіңіздер. Мұндан ары 50 жыл емес, 51, 52, 53 жылдарын өткізеріңіздер. Жалпы аман болыңыздар, бар болыңыздар, балдарыңыздардың, қыздарыңыздардың жақсылықтарын көріңіздер. Құдай Тағалам ишеніп жана бөді қысымынан, оматтан, жаман нәрседен сақтасын. Ардайым аман болыңыздар, бар болыңыздар, ұшындай çoğulan күніңіздер жылдан жылға улана берсін. Рахмат. Assalamualaikum, классташтар, апчелер, дестелер, жалпы бір туғандар. Мынаға бүгін чоң жақсы ел болатат, бұл ел үшін. Бұл ел үшін оңай емес, айтқан оңай. Бірақ күнде жетедік аудан орды. Адам бізді ұшы ерезер етіскен, ата-ене үскен, соғықтан ағай еделер үскен, мен мұрты аразы. Мен мұрты қарбады ағайлар, ата-енелер. Андан кейін қалайын, аяқтар, классташтар, жестелер, ұшы бізді баш қостырып, қайбір ұстан бізді ұйыстырған кішілерге мен мұрты аразы. Аяқтар ұстан, балдар ұстан мен мұрты аразы. Ұшар аман болды. Мұнан ардағы 60 жылдық болу, 70 жылдық болу, 200 ұлан өтті. Ар бір үйде игілік, жақсылықтар болсын. Өте қадаман болсын. Бенда жақсылыққа жақын болсын. Жамандан алыс болсын. Қалаңыздан ондатқан олудың айтылы бәлелер қырсынан бұда жатыр. Қалғаның жаман жақсы болып өсіп қолыс екен. Өндаман арты өтсін, ақ күнді ақ күн кетіп амырдан жолы қайныз. Рахматты бана. Рахмат. Сәл кешіріп өздім, біріне өттім, жаңадан бері шынғай, үшінші адамның башын беріктіріп, үшінші адамды топтош деген бұл көп шоң нәрсе, бір ай сұрақ ашып жындағанға мен рахматымды айтамын, отыр күндік қойыппын. Мен атыма бір фейсбек қойып, өкіңіздер, отыр бір сық чай ішіп қойыңыздар. Hurmatlı ağaylar, bayramımızdan kutlu olsun. Hurmatlı men, Zumra kendinin klasdaşları bugünkü mektep bitken 50 yıllık barakemizde kutlu olsun. Densiliklerimizden cevabı. Zaten şunday bırakalım. Keyinki yılları 60 yıllıkta ötkürmeye Kuday'ın nasip olsun. Ondan biz bizlerimiz var mı? Olsa dedim. Bana geldi. Şaşmay dur, şaşma. Şaşma. Kırmatlı, sırmatlı, hurmatlı, ecegaylar, klasdaşlar, klasdaş kızlar, klasdaş ballar, бүгүнкү мааракебизди Кудай Таала баарыбызга кут кылсын. Ушул күнгө жеткизген, ушул саатка жеткизген баарыбыздын аман эсен мүчөлөр жүз көрүштүргөн жаратканга чексиз шүгүрлөрдү айталы. Катарыбыздан өтүп кеткен классташтарыбызды Кудай Таалам жаннатынан жай берсин, бири-бири менен өлүп кечирсин. Анан ушу жалпы жерге отурган баарыңыздарга үй бүлөлүк бакыт Таалай каалайбыз.
Aman bolumuzlar, бар bolumuzlar, den soğuluğa bay bolumuzlar. Ana menemen şu tigi çile çakam memelerimiz var, pislerimiz var. Şaşpay biz tapşırıp koyalım, ular turu verip beyni vurup gitti, oturuşuyorsun. He? Turu versin mi? Süren? Bu çaka uzatmamız kanal direktifi düşüyorsun adan gene. Kımatlı klaslaştı. Ben sizlerin düşündüğü çok olup kanalımın özüm dangalavadım da 30 yıldır, 40 yıldır Marik'in günler oldu. Bu arada ne kadar çok olup gitti. Tappaysın, kayda gelin anı yenine kavatan. Anam şu yeni sütlüğe gelip berkenin anı çözüm gezin. Diyorum yardım çalışlardı. Şu yeni sütlüğe beri görmüyorum. Klastaşları varken bağırdığını gördüm. Suyunu betine karab durup, atında bulduk koydum. Karab oturup, niyestem, bulardın yemelerini görüp, kavdan suyun için oldu. Yeni izleyene kalan, ömürler uzun olsun arasında. İşte bağlanan, yaşta kızları denir, buna yeme bağlanarken, babuşka oldular, diyetuşka oldular, neverini, çöğrünü de oldular, klastaşlar var hoş görür. Neydi barına kalanlarım, yaşlıklarım versin. Ananın bu klastaşlarım vardı, sözü kütüp kalan gelmesine gibi bir takırıyım. He? Başında böyle. Hareketi hazır. Bir şu birliklerimiz var iken, ana mahto, raksaları var iken. Anda geliyorlar, sürekli şöyle. Ben şu buldur bir ulatağı, mağara ulatağı bir. Oşo buldur, nabu Tulparov Kanat degen klastaşımdın gelinçeğine ben super gelinçek degen nağam bergen. Ana Kıday buyursam şunu 50 yıllıkta tapşıram degen. Oşonu Kıday buyur bugün tapşırıp atar. Ruhsat olsa oşo Gülen bir yaka çıkıp koydular. Ana bolçaya tırağını çekerizdi valla. Ok koyarız. Kımbatlı kanat koyla bizdi üybülöysün atынан sizlerge üybülönüp bakıp kalayız. Sizlerge terek urmatlı omenen jarası zuğra, klaslasın zuğra. 50 yıllık yolumuşu 28.06.2025 ana peçat. Peçatı da var. Ara geldi. Bolçaya kondattıralım çekerizdi. Kanlarına sıyınıkta çekerizler var. Süper gelinçekti ben kırışça kodum geldim hazır bari kırışça olotmaya. Mıhtı gelinçekti yazdım geldim. Mıhtı gelinçek namına gelmez çekerizdi kondattıralım. Ana mıhtı gelinçek. Anamın sonum hırıncası geliptir. Barbar makluslar mı benim o sunuşuma? Evet, naam bergenime. Anda konuşak koyulur. Kuday buyursa 60 yıllık şey bizi çekilerimizin o içindeydi mi? Bizden süper gelecek kalanlar. Süleyman gelecek. Kodurun. Hoşçakalın. Oturmuşsun bizde buraya da ben turluk içine. Anangin. Seyit Bek Zaymira, klastaşının büyüsü Kadir Bey. Bu da süper büyü olarak ben nağam bergen doktor. Anteni daima disipline, jaman emirlerde cırgatan, kastalarda. Tamaktarızda töreyip, maroz diye alıp bilet. Demine sonu büyü olarak, anam ne süper büyü olarak var koyuyor, nağam bergen. Anam bu kadar jastırıp geldim. Mıhtı büyü olarak. Oşun azı tapşırıp koyayım. Katrak kolçağa kuturla ya. Kolçağa kondattıralım. Mıhtı büyü ola.
06-25 yıl klassdaşım Zura podpis pечать. Kutlu olsun. Men mana men berdik. Ana şu klassdaş kızlarımızın arasında şu kökü temene kutubutundan gibi daima çıkıp жүрөт. Бүт немелердин баарын уюштуруп жүрөt. Ошол көкө классташка чалым $1000 приз берип коелу. Hareket bir sürpriz. Kımbatlı bazar kol, bizden öbülöğüsün atlan, terek razıçılık bildireriz, terek urmattau menen, yaraş menen dura, 50 yıllık yoluşlu, klasdaşlar dura, bebek mene, peçat onun tezgerinden koyuldu, geçip koyuldu. Şu gelgen sayın şu tokoyup gidiyoruz, daima tokoydu. Esanağız, Bulut Bögen kelimeden gelip koyuyor. Bulut Bögen ağızda, vakti olarak yazar. Razıcılık bırakacağız. Razıcılık bırakacağız. Kırmaklı Bulut Bögen, bizden öbülöğüsün atlan, terek razıcılık bildireriz. Terek urmattau menen, jaraş Zura. 50 yıllık dağı bir yerde Zura anagi podpiste toldurar. Harekete bolçaya duruyor da Bulut Bögen ağızda vakti. Asıl bu klassdaşların geleceklerini $1000 priz. Asıl geli olup gitsin. Bazar kulun gelinceği asıl var mı? Çegelerge $1000 priz. Sana sınıf katatağız. Vakti olarak çağırızlar, veliyinizleri kutlu olsun. O kızlar kardeşim oldu. Kızlar, kızlar, var hazır. Birinci katlıklarında bağır ustayı kızımız çıkardı, bağır kızımız. Ana ben artık bu erkeklerin nimesinden de bağır ustayın aşık oluşuk bağır var. Kim birisi içi, birinin içine katçı, şuradaydı sunum. Ana bizden artık bu bizden klasta Kateran var, sözü çıktı var. Orang ini, mungkin kızlar. Hepsine kızlar da yanımızda tabii. O kızlarla gidiş uğruna, aklına ateşi olurlar. Ağızlarlardan coştu. Yıkanır doğru. Oldu bir girip götürür, gidip durur o zaman yerimize bakacak. O kızlar sultanı uğruna,
Kıymetli klastaşlarım, ayradayın sebeplerimle bizlerde dericilik mayakenlerden kurtulayım. Bargıga dil solup, uzun ömür, oşondan öyle Allah Taala'm sizlerge barınglarga jakşılıktарды bersin. Bu elicilik bolsa, ilk elicilik şey barınglar teң amanızdan bolgula. Kudayım koldosun sizlerdi. Rahmat, hareketler kızlar degan so'zchilar bor. To'g'ri biraz charchadi o'xshaydi. Endi yonimizdan bir insonni beraylik. 20 minutda sirtqa qaçmasdan o'z klassdoshlar o'rtog'i biga keladi. Sizlar uchun Emisi batı tuğanlar geçemizin 3. bölümünü açtı. Bugün 50 yıllık ilerinde bir mutlulukta bana kanlarınızda şöyle tuğanlar geldi. Konuklarımızın arasında geçekemizde mutlulukta bölümümüzde konuklarımız var iken bu işlerden çakırıp kalanları sunalarla Karagözümüzde geçekeler gül desteleri bilen, ır desteleri bilen geliriz. Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен кечирип коесуздар. Bir 5 минутуңуздарды алайлы. Ушул жерде биздин кайын эжебиз отурат. Катира чейин келип коесузбу? Мына бүгүн жайдын эң бир сонун күнүндө мондай жаркыраган залда сонун той өткүзүп атышсыздар. Тойлоруңуздар той кылансын. Ушу жерде отурган баардык эжекелер, агайлар, отурушат ушулардын баарына кааларыбыз ден соолук, апчи ден соолук тобуңуз, ийгилигиңиз көп болсун, бактылуу, ийгиликтүү күндөрүңүз көп болсун. Ушундай жолугушуулар көп болсун. Ушуну уюштуруп аткан агайларга, эжекелерге чоң рахмат. Эң сонун кече болуп атат. Кийинки сөз анан апчи мына сизге атайын ушу гүлдү алдык. Бул болсо үйгө акча чакырат экен, бакыт чакырат экен, ийгиликтер чакырат экен. Үйүңүз дайыма бакытка толсун, ийгиликке толсун. И, конечно, акчаңыз көп болсун. Анан кийин конвертибиз бар. Буну өзүңүз каалаган нерсеңизди аласыз. Анан дагы подаркаларыбыз бар могу жерде. Анан азыр эшиктен кирип келатып, мен аябай жакшы көргөн ушу жерде байке бар, Базаркул байке, сиз да келип койсоңузбу? Анан Базаркул байке келеді. Базаркул байке.
Асыл эжеди аябай үлгүлүү канчалык балдарды, кыздарды ошонун ичинде биздер базардын байке сиздерге окшош болгубуз келет. Денсаулыкта болуңуздар. Община, сиз да вообще ушу салда отургандар, не верится 50 жашы кезин, все молодые, красивые. Мына ушу немен сиздерди кармаңыздар эми, кийинки жылдардагы. Ана молчага куаттыктан коелу дагы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тоюңуздар той улансын. Жашоодо айтат го, эң биринчи достун бул, досу бул ар дайым классташтар депчи. Классташтар ар дайым бар болуңуздар, жап-жаш, ушу үйүңүздөрдө жалаң жакшылыктар болуп, жыл сайын ушундай жолугушууга келип туруңуздар, биз козостойдук куттуктап жүрө берели, аман болуңуздар. Урматтуу менин классташтарым, баарыңыздарды бүгүнкү маареке күнүңүздөр менен куттуктаймын. Мына жарым жылым болсо да биз ушул жерде дайыма жолугушуп турабыз, 5 жыл сайын. Мен ушу бир туугандарыма чоң рахмат айтам, келиндериме чоң рахмат. Үй бүлөдө ынтымак болсун, бактылуу өмүр сүргүлө. Баарыңыздар бизге окшоп 50 жылдыкты өткөрө бергиле. Рахмат. Майя бул биздин азыркы эжекелердин эң алдындагы эжекеси да, ушундай айтканда. Түшүнүктүү келгениме жазып жатат. Рахмат. Рахмат. Элеңиздер куттуу болсун. Эми урматтуу 50 жылдык ээлери, сиздердин мына мугалимдерди мактап атасыздар, даңктап атасыздар. Мугалимдер сиздерге кандай сабак берген, билим берген текшерип алалы. Мен бир суроо берейин, билгендер колду бийигирээк көтөрөбүз. 50дөн 100гө чейин канча 9 саны бар? 50дөн 100гө чейин канча 9 саны бар? Kim ayıttı 5'te? 5 6 50'den 100'e çeyin kaça 90 var? 11 Yego Daha bilgenler var mı? 50'den 100'e çeyin kaça 90 var? 5 11 54 100'e çeyin 6 5'te kim ayıttı? 5'te Kemiz Saraysk oldu 6'da kim ayıttı? Kemiz Kim jakşı okuğanı görüyoruz azı mektepte 11'de kim ayıttı? Siz ayıttınız ama mı? Kemiz Saraysk oldu Kim jakşı okuğanı görüyoruz? İlginiz kınaca götürüyoruz 50'den 100'e çeyin kaça 9 sanı var? Kaça o? 4 14 Kemiz mübüzdedik dura Kaça o? 4 Kemiz mübüzdedik dura Beyce kahvelerimiz kanday okutkanı göreymiş azın 50'den 100'e çeyin kaça 9 sanı var? Bana 4 dep geldi, 5 dep geldi, 6 dep geldi, 11 dep geldi, 14 dep geldi. Cüzgü çiğ. 50'de cüzgü çiğ. Daha ben bilim degenler var mı? Kaça ölecek ya? Kaça aydınız? Kaça? 14 dep geldi. İyi, ecek geldi 14 dep. Kaça? 5 dep geldi. 5 dep geldi. Yok. Eğer başka bir şey doğru olsa birisi siz getirin. Bakısız mı? İyi okutturuz. Kaça? 9. Memleketlik tora gelirse sana kırıyoruz. Kemiz sana gel. Altı dep geldi. Kırıyoruz azı. Oğlum sana bayız koca kaçıkan ayet kanusuna kayıtlayımız.
14 деп бұл жақта ежеке байттыр, Келіңіз, 14. Келіңіз. Айтқан осыдан қайтпаймыз. Кем қайсыр айтып шыққан болса, байке. О, байке, санабайыз бұл жерден. Айтқан осыдан санайттырасы болды. 4 деп кем айтып шықтыры, ежеке ма? Келіңіз, алдыға шығамыз. Мұна ежекаймен ағайларымыз бізде қандай олыққа разы тұра көресіз. Ең жені көйлі. 50-ден 100-ге шейін қанша 9 саны бар десем, ежеке майдан 4-те өлі дейді. Санаймыз. 69, 79, 89, 99. 4-те. Десем, 5-е деп кім айтты? 5-е деп сен, келіңіз. Санаймыз. 59, 69, 79, 89, 90, 91. 99. Sizinki 5'e öyle olacak. He? 5'e öyle olacak. Sizin 6 olacak. Sanayız. Жетпей қалған ба? Так. Қанды başlayacak? Ya. 59, 69, 79, 89, 99, 6 oldu. 99'da 2 9 ben 6 oldu. Desem, bayka boyda жоқ. 9 sanu var deyim. Kayaktan taptı ben bilmem, özü tanap versin asakın. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. 10 bol gitti olsun. 10 bol gitti. Men 50'den 100'ge çekin demedim ben. Desem hakem aytadi, "Jo'q, 9 emas, 11 9 sanu var" deydi. Tam beriniz. Men 100'ge çekin oynamayman da. 100'ge çekin özü. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. 10 boldu. 11 dediğinizde var mı? Bolmadı. Desem, Ejike aytadi, 14 9 sanu var deydi. Sanaydı. 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 14 9 oldu. Desem Ejike aytadi, "Jo'q, 14 emas, 15 9 sanu var" deydi. Sanıp kalınız. 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99'da 2. Bana gitti. 99'da 2 9 menen 15 9 oldu. Turagin. Siz bir yanısınız da. Ağaylar şimdi eğitim gemini okutan okşaydı. Kalanımız okutmasa da gerek. Pazar kula gelip kalacak mı? Hazır eğitimge, pazar kula gelip sizge prezidenti öz malı deydi. İmon buluşuzlar. Sizde okuwan mesini koysuzlar. Harekete evet armuzun jakşılaytırga çakırаны Kerimбеков Анарқұл ағамызды, Садабаев Жуанбек ағамызды, Үркімбаева Күлімбі апчебізді, Мамыраниева Қынайым апчебізді, Садықова Анарқан апчебізді, Иманалиев Базарбек ағамызды. Жездіктерден жегелер белі қоша чакырады. Азарқұлға кәл. Азарқұлға кәл. Kimse atadılar, ağlar, cezdiler, çeyden veririz.
başlayız. Apçılar başlasın mı? Gezdiler. Gelmezler. Klastaşlarım, hurmatlı, baktım oturam. 50 yıldan beri birinci yolu görüp klastaşlarımı görüp tanımaygan kalıptırmın değerlerini getirip tanımadan biraz baktığımın benim alacakma bir çömülüp çıktım. Klastaşlarım var oldular, aman oldular. Baktığım karlıklar doğru sürdüler. Aslında öyle muhaliflerine, yerine çok razıçılık bildiren bizge uşunday bilim verip şu darajaga жеткирип oturganlarına çok tazimizler. Uşunday öyle bugünkü uşul geçeni oluşturup oturgan organizatör gruplarına çok razıçılık bildiren. Rahmat. Aynen rahmat. Kolşa muhatap turana. Klastaşlar 12'den beri uşunday жақсы той болуп атат, ушул аларгөдө аябай кубанычта болуп атабыз. Бир-бирибизди бул классташ айткандай 2 жылдан бери көрө элек классташтарыбыз бар экен. Таанып айдап атабыз. Жайларда да көрүп атабыз. Аябай бизде толкундарбыз сезим болуп ушундай 50 жыл ичинде ушундай болуп өтүп кеткен экен. Бул убакыт деген учкан куш деген куш деп бекер айтылбайт экен. Ушундай дагы жакшы той болуп атат. Ушул тоюбуз күн болсун. Эртеден бери бизге чейин сүйлөп калуу тилектерин айтышты. 60 жыл. Кудай буюрса ушу төрүбүздүгү 60 жылга жетейин. Ушундай жаштардан булар беребиз. Төрүбүздү көргү олтурsun ушундай тойдо. Айтпай кетсек да болбойт. Берде чыгып микрофонго айтып аткан классташтардын баары 5 кишинин башын бириктирип чай берүү да аябай кыйын. Ушунча жеңиштер башка кишини ушундай бириктирип ушундай көбү чакырып башыбызды бириктирип аткан уюштурган батырларга дагы бүгүнгө дагы аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы аңтарылып шаардан келдик. Аябай кубаныч пайда болуп атат. Сагынычыбыз дагы таркап аябай сүйлөшүп жакшы чечесиз. Бардығымызға дейін Құдай бұйырса, ошондой 60 жылға деген үміттөрүбүз илгери болуп, ошо үмүттөргө жетелик. Бирибизди ушинтип 60 жылда да сагынышып, ушундай жакшы көрүшүп. Рахмат. Ay barakallah. Assalamualaikum dan berjumpa yang klastaşlarım, men suyun klastaşlarım, ana en birinci bizni ömürlü darak okutkan ağaylarıma en birinci salamını jollarım. Ömürlü darak bolup da yine okutuz bilen ömürlü darak oldu. Bilim aldık, adayın harpti tanımadık. Adayın harpti tanıdık. Okuyacağından o zaman maktan aytılmayız. Hakkımızı aldı, geçince hareketini okudum. Sen sıvaktan kaçkan günlerde oldu mu da? Bunlar aytkanda. Makilaları var. Süleyman'ın makilaları da ben hep aytıp koydum.
математикадан Сулайман Макалаева келгеннен өзі де сөйлеу кіші болу да. Екінің қосы бөлікті кескес уақытта біз көргенде сабақтан айнетте секіп алып қачып жүрдік. Bir daha okuyamızın vaktanı özümde aynı bir değil. Buna hazırda göz var. Buna bibliotekada kitap okuyor. Etikler okuyadır. Tarihte okuyadır. Ama demek uzun günde de adam gündüğüyle kaçak klaslaşlar kaçak bilettir. Buna temelde suyucuz koymuş koymayı bayağı üstünattır. Bayağı kalalım. Hep bir içine adı gençmişte sen Urlay paradokslu ama ne zor kalıyor. En birinci varmışlar. Uzun ömür alıyor. Neyle neverin duvarman çöllüğünü yeter. Çünkü Kuday görünce Kuday görünüyor ne? Çöğürüm. Hayır rahmat. Kalçak attılar da. Selamünaleyküm. Klaslaşlar, vatandaşlar, ağaylar, yeni korktuğum varlığına çeten okumayı ömrümün uzun olsun televizyonlar şöyle olsun dayanacaklıkta şöyle saçaklarımızı yiyip onu görmüyor uyuşturulan Allah'ın programına Kendiniz. Pazar lagi. Men shu chimchik. Chimchikni qizlarga bileklerini qo'ying. Chimchikdan kelgan qizlarimizga bileklari bor ekan bilachigilarda. Güldesteler. Kendiniz. Şardan gelgen klastaşlardan atından ayıldağı klastaşlarga anan kelimler şu klastaş ballarının жарым бөлүгү жубайлары ушу силерге дагы бир корзина шаардан келген классташ кыздардын атынан Шаардан келген классташ кыздардын атынан айылдан келген классташ кыздарга себеп береке чегилерге да бир себеп береке классташ кыздардан келип бирөөбүз кабыл алалы чегелерден бирөөбүз келип кабыл алып коелу белектерди келиңиздер чегелерден бирөөбүз келет бул жакта экен бул жакта могу жерде туруп эки жагынан кулаган анан кийин азаттуу классташтардын атынан айылда биз шаарда
Ошон үчүн биздин шаардык кыздардын атынан сага да белегибиз бар эле. Базаркул канат класста шаардык кыздарга төркүн болуп жүрөт көп жылдан бери. Гүланда көшөгөнүн ичине отургускандан баштап аралашып чай ичип келатабыз. Канат биздин төркүн, шаардын кыздарынын төркүнү чыгып кой сен дагы. Жакында эле Болотбек класста шаарга барып аралашты. Бу дагы Гүлнара келиндин жакшылыгы болуш керек, айтпай кетпесе болбойт окшойт. Гүлнаранын аркашы менен Болотбек сен дагы бизге төркүн болуп калдың. Бу дагы сага 50 жылдыктын атынан эстелик кылып жүр. Базарбек, сен дагы группага чыкканда аябай катуу колдойсуң. Рахмат сага дагы. Ооба, ушундай аябайсың мен жыктырып Белеңіздер құт болса, белеңді алып ақтасырға жегін орнан өріңіз. Қанат әкеле. Рахмат түргін болып жүресің ошыншадан бері. Аралыштан жеңеде қылу алдың, өкіл қыста қылу алдың классташтардың ішінен. Рахмат саға. Базарбек әме басқадағы бәрі. Asıl cengege, asıl cengegemiz. Asıl cengegimizge dagı belekler var. Biz şartlar kaydığa gelgendeyiz. Şunday anışlar toylor bolup kalan geliyoruz ana. Krupskaya'nın 3 kızı var. Krupskaya'nın 3 kızı degende bizde aябай ушундай жакшы маанай менен тосуп алышат ушу кыздар. Эмне иштери болуп атса да баарын токтотуп туруп шаардан кыздар келип калыптыр деп бизде аябай жакшы маанай менен болот. Тилекке каршы Крупскийге калды 2 кыз Айсулуу Көкө. Крупская кыздарда. Наим Катира мен чөйсүн акылыстан силерге мындай кичинекей кыз. Ушундай көп Белеңіздер құтты болсын. Мына Атай шаардан сіздерге де арнап келген белектерді жекелей берсін. Аман болсын. Қара бір сүректен шықпайды ма? Шерді? Урматтуу классташтар, азыр табактардын жанында жестелер. 6-7 сөз бар кезінде Пристова шығып кеткенсіз мына бөліп. Мен болмай төлеп отырасың. Тойбой, қазан ет тойбой, тұрғандар отыралы бүгін үйді естеп несі болмай. Ет жесек тишіңе керек, ет жөзек үй орнын оқтай алмай, ет жылдық түшіне керек. Түшіңізге кіргізбей, қырғыздың салды, қырғыздың арқы менен, той келерін атыран жауапты қонақтарға 5 бармақ келеді аттығандар.
Üstünde 8,5 kilo çocuğu menen. Dönüldü görüp olma. Jezlerimin aldına gelip uçak oldu. Uçak koyuldu orada. Ana uçak koyulan jezlerin aldına kondu. Jezlerin kuru öyle çöldüğü salat azı kondu. Uçak takkan bozar kulak evizge. Benim saldığı tuğanlar buyruğun sondu. Hareketler, tamamızdan tatlı olsun, alırızlar, uçanlar alalım, 5 parmaklar alalım.